Kidikot jong ka Mausenram Block Congress Committee ki badairu ki Nongkyrshan jong ba pencengan Syiem MLA bat MDC ka Mausenram constituency kila Pynrem jori ka sarkar jila halor ka jingwan ra kerke ya ka bil ka ban khang persya yo MLA bat MDC ban bat arkam hagaju ka por kila Pynrem joru ya ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bat ya ka All India Congress Committee ba kamla ban yada ya lau jong brio. Habis keren begilat pathai kubur min hak singi sajan usketri ke Southern Zone Mausenram Congress Committee kabahap opo ke jingpet ke Mpcc ulaong ba ki pajba kathan ki dap da ke jingsoksi ya ke jinglek sarkar jela banchuara kerki ya ke bel balatip kum ke Prevention of Disqualification Members of the Legislative Assembly of Meghalaya Amendment Bill R1000 katsan bat ulakno ba imat kedon AA Shelindan. Susu loong bakum ki patba ki pedang yang ni bil hendai ka depat ban pentrikam hakisngi bala jankut ke samoi trikam. Kat bana kaliang dukhot jong ke Mpcc ba rangsan so amat uloong balai ba ka sarkar ka wanra kerki yak ni ka bil hakum ke ni ka por bat balai pat kam wanra de ki pat ki bil ki ban yada ya ka jak benrio. Na kaliang jongi kum ki Nongkyrshan jongi ba pensingan ni da kerpat jora kamtam Nagaliang jong gubernur ba unam asen ya gani ka jurai jong ka kabinet kabarang sudapsen namar ba nadu ko basdang kimsum la persya ya I ba pensingan ban fai ya ka Nongkyrshan hadin ba ila job ya ka MLA kumulong ikmat jongi ban fai Nongkyrshan ya ka MDC Hoy, nagaliang jongi kung Nongkyrshan ni priang subha ya kanigaan kebal wara na state government handai ususi kalong ba balai ba state government nadu pasdang ban financial kimsham la penmi AA bat kimsham long AA ba kanonglong te nagaliang jongi ni penpau ko ususi ya ki MLA jongka Kongres Kibom semla kersan lang ya iba pensingan bat ikiway pan ki nongi kwat ki jongi ki balabat ki artuli ki kerdan MLA bat MDC bat ni Pynrem ru ya ke Mpcc Aicc kibom semla protect lani yada iba pensingan na berta kini kejulong dekat ke jongi di peramjur halur kini kebenta keba ni kum Nongkyrshan ni